Lille duen i snö. Lille due. Peter, look here. Where's Peter Alessandro? Where? Det er ikke den, vi skal sige. Det er ikke den idé. Den er efter Christmas. Er det det der hus, vi skal kigge på? En der linje. Så hun er sød. Peter believe he's a car. He go in the middle of the way. It's really cold.